Kažu da se ovo zaista dogodilo i to 1977. godine. Naime, te godine neki poslovni čovjek, biznismen, vraćao se kući sa svog poslovnog putovanja. Dio puta prošao je dobro, a onda je zamolio taksistu da ga odveze na međunarodni aerodrom. Sjeo je u taksi i krenuli su put aerodroma. I to zaista su krenuli na vrijeme. Trebali su stići puno prije zakazanog leta. No u jednom trenutku taksist je shvatio da se izgubio i nije mogao naći put do aerodroma. U prvi mah sve je bilo u redu, mislili su ima još vremena, postojala je nada da će stići, a onda kako su minute odmicale, poslovni čovjek je postao sve više zabrinutiji i ljući i u jednom trenutku shvatio je da će doći, ako i stigne, zaista u zadnji čas. I onda je počeo vikati na taksistu: o, glupane, kako ne znaš gdje trebaš ići? I onda se naš taksista još više uplašio, zbunio i nije se mogao snaći u prostoru. No nakon nekog vremena oni ipak stižu do aerodroma i baš u tom trenutku kako oni stižu, tako avion je uzlijetao. I onda je ovaj poslovni čovjek toliko bio, napunio se s toliko bijesa da sve ono što mu se skupilo počeo je izbacivati na taksistu. Govorio mu je: kretenu jedan, glupane jedan, ti si najobičniji glupan, barem taksist treba znati put do aerodroma. Ja ne mogu vjerovati kako se ovo dogodilo, zbog tebe sam zakasnio na let, pa ti ne bi trebao voziti taksi više nikad dok si živ, jel ti jasno? I dok je on to govorio, taksista onako drži onaj volan, pognuo glavu, a u tom trenutku odjednom prolomi se nekakav strašan zvuk nebom. Pogledaju oni kroz prozor, kroz ono staklo i vide snažnu eksploziju koja se dogodila gore. Došlo je do nekog kvara, avion je samo eksplodirao i sve je palo dolje na zemlju i svi su poginuli. Biznismen kad je ovo vidio pred svojim očima bio je u šoku. Znači on je trebao biti u tom avionu. I samo se okrenuo taksistu i rekao: ti prekrasni, pametni taksistu, pa ti si najbolji taksista na svijetu, ti si meni spasio život, zaslužio si da ti platim puno više nego što me tražiš. Evo, uzmi ovu napojnicu, zaista si zaslužio. Priča dalje kaže, ako je istina, da je ovaj događaj ovom čovjeku, ovom biznismenu promijenio život. I svaki put kad bi mu se počelo događati nešto što mu se nije sviđalo, on bi zastao, osvijestio, pa sam sebi rekao: dobro, loše, tko zna. Evo, dragi moji, ova priča može biti podsjetnik svima nama kad nam se događa nešto što zaista nam se ne sviđa u našem životu, da ipak kažemo sebi: pa ne vidim širu sliku, možda ipak ne znam zašto je to za mene dobro. Ova kratka priča zapravo se može nadovezati na priču koju sam već snimila, a zove se Kralj i sluga, pa ako još niste, poslušajte tu priču. Radi se o slugi koji je svome kralju često govorio: nikad ne znate zašto je nešto dobro. I zaista, evo, kad promislimo, puno stvari nam se zna događati koje se nama ne sviđaju i voljeli bismo da nam se to ne događa i teške su stvari i bude nam zaista i teško i plaće nam se i žalosni smo i pokušavamo naći rješenje i nekad ne shvaćamo ni zašto nam se to događa, ali možda ipak trebamo se sjetiti da život navijan za nas i da mi ne vidimo širu sliku i da zastanemo i da sebi kažemo: dobro, loše, tko zna. I da pustimo da život to riješi za naše dobro. Evo, dragi moji, želim vam lijep vikend koji je pred nama, bit će produženi i evo, uživajte u svakom trenutku i vidimo se u sljedećem videu. Pusa od Bajko Pričalice, bok!